Mapholisa vha khou swiela hoṱhe uri vha kone u wana vhuṅwe vhuṱala hezwi khou vha hone nga murahu musi ho wanala zwitumbu zwa fumi-tahe Mulovha nga murahu musi mapholisa vho fhindula u vhidziwa havho na musi zwenezwi nga matsheloni ho dovha hafhu wanala zwiṅwe zwitumbu zwivhili zwo vhangaho mpfu idzi a zwi athu ḓivhea fhedzi naho zwo ralo mapholisa vha ri a vha khou humbulela zwiṅwe zwa thungo. Tsedzuluso thangeli dzi khou sumbedza uri vhafu vhenevha vho bvisiwa he vha lovhela hone vha ḓa vha laṱiwa henefha he vha fhedza vho wanala hone. On the 2nd of November 2022, at about 1500 hours, members from SABC Krugersdorp responded to a call following the discovery of 19 bodies of alleged illegal miners in one of the active mines in the area. Preliminary investigations suggest that the deceased were moved and placed where they were discovered. No foul play is suspected at this stage, and post-mortem will determine the cause of death. All the necessary role players were summoned to the scene, and an inquest docket has been registered for further investigation. Vhupo ha Krugersdorp ho vha Mafhungo ni miṅwedzi isigathi yo fhelaho zwi tshi tevhela tshiwo tsha u tshipiwa vhafumakadzi vhanzhi vha tshi khou foda video ya muzika. U bva tshetsho mapholisa vho mbo ḓi ḓidzhenisa kha mafulo a u lwa na zwiito zwa u biwa migodi nga nnḓa ha mulayo. Fhedzi naho vhadzulapo vha tshi khou khoḓa u dzhenelela ha mapholisa fhedzi vha ri zwiito zwa vhutshinyi zwi kha ḓi bvela phanḓa. Vhaofisiri vha masipala vho henefho vha ri thaidzo ya u biwa migodi nga nnḓa ha mulayo ndi ya kale a i thomi zwino. Ho vuliwa mulandu wa ṱhoḓuluso nga murahu ha tshiwo itshi.